Selam dostlarım. Sizni Gong TV Sport ham muzika kanalı selamli. Hem efirde yıldızlı alaşık hemen oluşturgucu dala baruşası Arçam Peskonov. Cemaat, mene şundan söz başlasın gile. Jey boyu su kırdık. Jeyler bir issi buldu. Şuna göre söz şu turda barışa. Kışı su astında yakınca 1 minut tura ala iken yakınca hadi kişi sportmen bulmayan kişi. Emine bugünkü konağımız bizden su astında günü boyu da yatırgan mümkün. Çünkü bizlerin klibinden o da eybirde kurduk. Bulat Hilaşov bizde konakta yanağına elimine bir şuşu yıllarda jırlı başlayan kişi Bulat Hilaşov. Nişik haller Bulat ede şundan başlayıp qaysı yaklardansin, kimsin, nişiksin, ilip cidden şuşu günlerge. Artem hayırlı işler. Hallerizge Allah'a şükür. Sen savura. Bizim Mari yağından, Berengi rayonundan. Bizim de Mari'da Donlaklı rayon. Donlaklı artistler bir kadın. Allah'a şükür. Sportsmenler. Şundan tutum, şunda bilim aldım. Onlar indi Tatarstan yaklarını ürmeledim Allah'a şükür. Ürmeledim Tatarstan yaklarını ekringine. Benim bilgenim sen Ali bu ayaklarında da işe alasın. Şöyle bir. Bu ayaklarında işledik. 2 yıl devamında Rayla Abi Sadri tiyatrında hizmet ettim. Andan indi, andan kitirge toru kildi. 1 yıl indi bile kitkenge bu tiyatrına. 1 yıl hem sen özüne işi başlarga uyladın indi, jırçı bulup. Özüme deyip, alay aytsam dürüst tügüldür ol. Rinat Rahmatullinga işe kirdim men. Anın gruppasında hizmet ettim. Özü şakırdı men, elle nişek özün barıp kirdin mi? Mine alıgız alı mine sizde jırlısım kiledi. Alay biz Rinat Ayber'e tanıştık indi kitlerden. Tiyatra kilgenden beri. Bu ada yaşayıp indi. Tumuş bilen bu adam. Şundan sonra indi tiyatrdan gitgeç, kildim men Qozonga. İşi başladık İlfak Şigapov degan prodüser bilen. İlfak abi merhum buldu. Paralelno Rinat abiga shotratıp, Rinat abi aytaman, olib boruvchi, anin как раз olib boruvchisi ketgan edi ishdan. Ilmtaga chiqib, Rinat abi bilan suylashdik. Shundan so'ng oktyabr oyida Rinat abi bilan birinchi konsertlarni ishlay boshladim. Shundan beri Allohga shukr endi 1 yil bo'lib keladi. Xizmat qilamiz. Eybat, yaxshi sen yaxshi bilan ishlar. Allohga shukr, begaybat. Sen anda olib boruvchigina bo'larak, alla sen ajrlarga da ruxsat beraman shunda. Olib boruvchi bo'larak endi Rayla abida ishlab, Rayla abining lazzatlarini biroz tegishtirganlar deganday. Rayla abida xizmat etganda men parodiya yo'nalishida ishlaydigan edi. Shu konsertlarda parodiya bilan da ko'rsatam. Jir, mazak, shunday raznojanrovoy stil. Demak, sen jurnalistda, mazaklarda söyleysin, tigi konferansiyada, shu shular parodiyalarda ko'rsatasan. Sevatdim. Ustalarning ustasi deb aytaylik. Butunisi bu qamash olmaysan, endi 1 yilgagina ketu dirasrak bo'lmagan. Kim bilaydi ama? Durustini aytganda men o'zimni shin jirshi deb taxsis eta olmayman. Chunki menda ana qadar kuch yo'q. Jirshi deb aytirga ko'krak kiyirib. Jirlovchi deb aytaylik. Jirlovchi. Salomat avay, jirlovchi ko'krak. Parodiyaga kelganda da endi parodiya ko'rsatish uchun usto aytib, masalan, Donir Sabirov, Abri Xabriyevlar kabi anga dindidir talant kerak endi. Tegi durust etib ko'rsatirga. Mazatlar yog'ina kelganda endi mazatlar nechikdir bor. Tegi endi işli başlagach, xalqni şımarasan, nechik ekanligini tushamolaysan endi. Mana bu ada ishlaganda bu teatr bilding, bu davlat teatri, nechik sen aktyorlar, shidrim aktyor bu. Aktyor bilding da jirchi tugel, aning butan yoqlari bor. Rolni sharga kerak, xarakterini topirga kerak. Mana shundan so'ng bir natijaga keldim-da, men 2 yil ishlagandan so'ng bo'lmaygan men ekan. Bo'lmasa bu. Anda ko'pincha anda tuzumlik kerak spektakllarda qatnashishga. Bu bitin sen artist bo'larak tege sahnada hamon kun sayin bir etudni nihatlab vaqt qo'yalar bitidi. Движение durust tugul, tag'inyanlardan rejissyorlar. Anda birga men ko'nik olmayman. Alay bo'lmaydi. Menga jingilshagina sahnaga kirdim, chiqdim. Shunday tezgina. Tezgina o'xshash u yaqinda sena Bulat. Ay, xayla kardi, sen xayla kardi. Ya'ni Bulat, baraka shaqdan o'qishlar, jirlab biyimchilikmi, mazaklar silab yeysa, qachon keldi bu? Durustga bo'laranın baraka shaqdan endi, sadikda yurganda bolalarni kuldirib endi, tege soqollar yasab, tege qo'rqitib bolalar shunday obrazlarda yedirdim endi. Anar endi baraka shaqdan nasıl shunday tarbiyalashadi? Tomoshadim men soqollar yasab, alarga. Yo'q, o'quvchilarni qo'rqitib. O'quvchilar aybat o'qiding sen.
Elbette şu işte dürtmeyin. Bekletti. Bütün kişi kebek. Bütün kişi gibi. Yok Bulat. Men işliğe okumadım. Nasıl sen kömse şey Kömse işliğe okudum. Men de şu işte dürtme tigesi var adrim. Belen ayarında işli dürtlü o şunu tege yukarı beyemeyin. Yok inte Allah geçti. Akıllılar da var indi sizin arasında. Belen ayarında akıllılar da var diye Bulat. Bulat seni bitirdin iş. Şaktın. Ama işli dürtlü yok biz akıllılar da var. Evet Bulat. Men bilen sen fizkulturda yaratkansın ahırsı. Çünkü sen kreşi de biter. Zamanında sen kreşkensin. Zamanında yaşaptı. Yaşaptı. Yetiga qartaydın bitinde. Hazır idi yaş bana. Yaş bara bit. Yaş bara bit. Nişik doğanlar şöyle çırsınlar. Nişik kelbekten kreşken? Kreş kızıksını uyattı. Saban toylarında qarab. Yigitler tömeli yigitler bekinden de kreşer. Kızınca. Alarına qarab, men kızıksını uyanıp 4-cü klassda 1-ci taqır trenirovka bardım. Anda men kızıksını gitti. Tağı da 4 yıl devamında. Tabular. Aşkma bacay şatırda haytım diyem. Min yıldız alaşıqları bacay yerim sile şalmam misine ki şaltıratırmın diyem. Eye şəhərdə yarı isen savıyam. Devam et bu. Neyse turunda siz paradı. Neyse turunda fizkultur turunda sen kreş bilen şöğürlənədik. 4-cü klassda seni salıb eyləndirdiler bir işten var. Yok salıb eyləndirmediler. Yok. 4 yıl devamında şöğürlendim. Eye. Anar indi judo açtılar bizde. Judo ile şöğürlene başladım. 3 yıl judo ile şöğürlendim. Onlar indi tozalık bilen problemi oldu. Getirgatımı kildi sporttan, zor sporttan. Şulay, sportsmenlarning şunday qizg'an she'rlari bor. Alatdagi bir yoratib shug'ullansalar da endi salamonlik orqasida ketganda bir nitmadingmi sen tigi og'ir kechirmadingmi olay birdan. Bu nega kulasan siz sayin. Biraz avırrak oldu indi. Tüzdüm bu vakit. Tüzdüm. Şundan sen jırçılar buldun indi. Жашта деп indi. Жолаушы indi. Мында болушы Сен барды. небір шайсың. Енді, нешесің енді? Тұрмыш бітейін ол, ауыр қылайын. Қая барасың? Қая барасың? Яра, қазір біз тамашашыларға сенің өр яңа Pixel Production bilen birge çıkan klibini qaraymiz. Hem tamaşaşı klip qaraganda rahatlanıp güleşecekmiz yani mi? Yoksa biz bunda topşırıp algandagi klipni olib turamiz bo'lay. Ketdik jamaat, qaraymiz. Klip, aniq ismi Baxit Chishmasi. Kreşçiler! Hayırlı iftar şükür. Baxit şişmesine to'xtab içtim suyun solqinin, içtim ushlab, içtim jırlab, bastım yürek yolqinin. Baxit şişmesi sirri singa şişesi, aşıqlar sende qulna, og'asin shunga o'ynab. Baxit şişmesi sirri singa şişesi, aşıqlar sende qulna, og'asin shunga o'ynab. Baxit şişmesine qarab tiladim tilaklarim, tilaklar qabul bo'lar deb ishondim yurakdayim. Baxit şişmesi sirri singa şişesi, aşıqlar sende qunaq, og'asin shunga o'ynab. Baxit şişmesi sirri singa şişesi, aşıqlar sende qunaq, og'asin shunga o'ynab. Necha kilo? 87. 2 kilo razı yok sende yok bana ver. Şişmesi şiltirib tog'lardan tuban og'a, munda qovushgan g'oshiqlar mangiga birga qola. Baxit şişmesi sirri singa şişesi, g'oshiqlar senda qunaq, og'asin shunga o'ynab. Baxit şişmesi sirri singa şişesi, g'oshiqlar senda qunaq, og'asin shunga o'ynab.
şişesi, aşıklar sende qolmaq, ağasın şuna oynab. Bəxit şişməsi, sirrəsin şişesi, aşıklar sende qolmaq, ağasın şuna oynab. Aşıklar sende qolmaq, ağasın şuna oynab. Aşıklar sende qolmaq, ağasın şuna oynab. Bulat bilen küle işler katlı cemaat. Eminan'ın klibi tağın da köngüllerek bulup çıkan bit. Bulat, men seni kutlayım. Bik köngüllü, bik şep klip çıkan hem bütün Tatar halkına bu klip bik ışışak hem bu turda öyle sileşecekler. Öyle senden klipte yürüyerek falan gizdik. Belki şöyle Bak falan gizdik. Ben de mümkünler. Bak falan gizler turda klip çıkan bitti. Şunganlar da kızlar yanında. Bak eyber. Bu Nişik, mena uyladım şunday klipni. Kim sana təqdim etdi şunday klip düşürürge, kimler düşürdüler, silep gider şu klipte onlar. Bu klipni indi men uzgan yılda, bu jırna uzgan yılda icad ettiğini biz ama Renat Fazlı Ahmet, benim yaktaş, o jırşıydı, Reşat Fazlı Ahmet filmisi. Şulay Gülnur Apay Zatulova, bu şehirinde yaşayıp yata. Alar indi mena şu neçikler şunday motor icad jimişin işlep çıkaraldılar. Bir motor kelip çıktı bu, bir yıl devamında zor şehirlerde, oğullarda men bunu konsertlarda jırladım. Hem de indi halkının reaksiyasını işe kabul etkenlerini qaradım. Bit yarattılar bu jırna. Ama indi mart oylarında men aytam belki klip çürüp kalırgadır. Hazır bit indi halkka mesela tanılasın kilse, neçikte olsa klip bilen көрінерге керек. Televizyonda. Meni de uzak oylamışa, men Pixel Film Production'ın işlerini küzetip bardım. Aydar abiyle indi belki çoktan biriydim çünkü o Crash tapşırığını alıp baradır. Uzak oylamışa Aydar abinin telefon numarini alıp Aydar abiga şaltatırga buldum. Anı bile oralaştık, görüştük, silaştık. Neçe gerek değilsin diye nerse men aytam bu meselede men aytam benim yukarı bilim yok. Sen neçe gerek ne direkt təqdimler beri alsın men aytam. Biraz vakit ötkenden sonra Aydar abi ssenariyi verdi. Sportsmenlerdi. Men aytam Aydar abi men aytam Crash'çiler bolsa neçe gerek. Şuna gittiğinde bu Crash'çiler bilen beylep gittiğini biz bu temana. Aydar abida da mendir kızıksındır köbürek uyattı bu çünkü özü Crash'çı olarak. Mende de kızıksını zor buldu. Şulay kelip çıktı indi mena şunday motor aybar. Bu motorda bir kızıkla kelip çıkan. Efendim. Mena klipten de bir kişi katnaşa indi Renat Fazlı Ahmet turunda söyledim. Tam kimler düştü? Elimin bilgençten de birinci tapır etinde çıkan bu klipte. Eti de düştü. Men göz aldıma getiramadım. Benim eti klipte katnaşa çünkü eti yağından Belki şaktan qara barasın bitinde, etinin ne kişi ekanligin. Belki şaktan qara barasın etinin ne kişi ekanligin. Etinin adı sıfatları barlıkka giydirdik, men bundan uyuyamadım. Oğul artist iken. Oğul artist iken. Men etiga aytdim, matematik, hozir sening aytam oridan olib ketib. Kamal teatrida shapiralar aytdim. Shunlab da etinin obrazi nechikdir Aydar abi buni kuzatib oldi. Eti g'amman keldi ikkinchi mashinada, biz ikki mashinada kelgan edik. Eti keldi bizni meni поддержайтерga aytdi. Simyosarga, bu simyosarga o'shanlab shiraga deganda. Aydar abi etini ko'ruga shu kishidek trener obrazida bo'lashaq dedi. Сразу eti bedimtiga surovik kishi o'zi. Ay, surovik tiga ortiq kerakman vaqtda kulmay, kerakimdagina kulib, mana shundayroq kishi bo'lgan. Sening kabi. Menim почти menim kabi. Şulayrak eti qatnaşırga, eti yo'q deb aytmadi. Сразу men rizoman. Ular o'ylagan indi klipda tushirgan Niyaz Safiyullin. O tushirgan ishi trener rolunda. Kelmedi. Keldi o. Keldi. Niyaz kelir oldindan etini уже planlaştırıp qo'ydik endi biz. Утвердили. Niyazga narsa dedingiz? Niyaz помощник тренера. Niyazga специальный Aydar abi olib kelgananda kechdim. Bir qatı tika
Шундый образларда. Аннары инде Ринат абый да звук оператор булып эшли, апасы егете Дамир Гатипов катнашты. Бик якын дустым. Авылдашым минем Имин Мингазы бәләкәй малай инде ул күзәкле генә. Ул да минем авылдаш. Ә менә дә кызлар, каян таптың кызларны? Кызлар ул Зазиркали бию ансамбле кызлары. Аларны инде сөйләштереп. Мен уйга баткан идем, әйтәм, каян кызлар алырга? Ниндирәк кызлар? Аннары бер көнне башым килеп төште, әйтәм, булар бийләрдә, анда бит инде сценарийда түзелә. Нәрсә кирәк икәнлеген. Биергә кирәк кызларга. Уйладым, әйтәм, бу кызлар бии дә, йөзләре дә туры килә. Айдар абый белән Изләрдә ничек? Айдар абый белән сөйләшеп, бер төрле нәтиҗә ясадык та, шул кызларны утверждай иттек без. Әйбәт булган. Клип үзе бик күңелле, ә инде клипны төшерү тагын да күңеллерәк бит ул, шулай бит. Бик күңелле. Менә бик кызык әйберләр сөйләдең, тагын нинди күңелле моментлар булды, нинди берәр кызыклы теге суга чумулар, сулар салкын булмады, сөйләп кит әле берәр күңелле мизгилләр булдымы шундый истә калырга? Ул истә калырга гомумән клип төшерү үзе истә калды. Мен аны җыр куялар, җыр Син җырлап йөрисең. Әйе, мин җырлап йөрим. Ничектер шулайрак күз алдыма китергәнем. Гомумән ул башкача төшерелә икән. Дөресен әйткәндә, иртәгә торып чыгып китеп, көне буе бик арытты. Шулай. Бик арытты. Суга бер 6-7 мәртәбә сикергәнбездер без. 6-7 мәртәбә. Анда бит әле биектән сикерәсе бар. Шулай. Су астында шу турасы бар. Әйе. Анда узактыр булмый икән су астында. Шулай икән шул. Сез каян жарты көн су астында яттыгыз бугай. Аннары инде соңгы тапкыр кулларга кул кушып, бер-беребезне алса тотып, шулай турыга туры килде су астына. Менә нинди серләр дә бар икән җәмәгать. Теге иң бәләкәй күзлекле малаянда суга батып үлә язмадымыз. Кулда теге су бутып. Кая чыгасың? Алай булмады. Алай булмадымы? Алай булмады. Ярар, әйбәт. Булат, менә безнең тапшыруда шундый яңа клипларга без блиц опрос оештырабыз. Мин хәзер сиңа 7 сорау бирәчәкмен син. Шул сорауларга 3-4-5 секунд эчендә тиздән җавап бирергә тиешсең. Әгәр дә син җавап бирә алмыйсың икән, шушы матур күлмәгән безгә бүләк итәсең шикелле киергә кием калмады. Размеры туры килде. Размерын бәйләп әйтәбез, проблема юк. Киттек, беренче сорау. Ринат Фазлиахметовның футболкасы нинди төстә? Кызыл. Яшел. Ялгыштың. Киттек, консервда сезгә нинди ризык эшләр? Каша. Әйбәт. Нәрсә буткасу? Гришка белән. Әйбәт. Кызлар клипта ничә урында яки ничә тапкыр бии? Бер урында, Бер урында 4 тапкырмыни? Алар 4 тапкыр бийләр була. Син клипыңны гомә белмисең икән. Сез сикергән күлнең тирәнлеге ничә метр? Метр ярым икән. Метр ярым? Юк, якын тирәдә. Аңлашылды. Хат укыган кызның балдагы кайсы бармакка киелгән? Урта бармакка була. Югы бердә белмисең. Син төшердеңме шул клипне? Судан чыкканда кайсы агач янына узасыз? Нинди агач янына узасыз? Ул якта. Юк, нинди агач ул? Ива микән? Ива. Син андый агач да беләсеңме? Ива. Ишкән. Тал агач буламы инде? Шулай булган. Ива. Шул түгел. Ива түгел. Түгелме? Юк, кайын. Кайын. Кайын агач. Сен Булат бунда бүтән сорауга да дөрес җавап бирмәдең. Бердән бер кашыны дөрес җавап бирдең син. Күренә инде каш. Каш. Менә сез анда бит әле йөгерәсез дә. Йөгерәбез. Димме? Күп йөгерергә туры килде. Ничә километр йөгерәсез? Дубль төшәргә кирәк каман. Без бер урында йөгереп бирдек. Бер урында. Бу клип кызык төшкән бу. 50 метр туда, кире җыя барасың, тагын кире йөгерәсең. Менә шулай бер 10 мәртәбә йөгергәнбездер. Авыр физик яктан авыр булдымы клипны төшерү? Ничек ажарып тигез? Ажарып дидең инде. Ахырдан. Бүтән шәһәрле бетте дөресен әйткәндә. Операторларыңда. Әтинеңдә хәле бетте. Бүгенге көндә син Ринат Рахматуллин төркемендә чыгышасың. Син турыда әйттең инде. Мен аның белән кайда танышып киттек турында шулай ук сөйләштек. Монда сорау менә язылган, мен сорауга җавап бирдек бит инде. Менә миңа редактор язып бирә шу сорауларны, мен әле кайдан биргән инде. Кайда гастрольләргә йөрисез сөйләп китә. Гастрольләр Рәсәй буйлап. Башкортстан яклары, инде менә әле күптән түгел Пермь өлкәсендә булып кайттык. Яхшы көннәрдә. Хәзер инде планнар Кабат Башкирия яклары, Екатеринбург яклары быел инде Алла йөрсә. Бик күп гастрольләргә йөрисез. Гастрольләр бар, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Эш бар.
эшләп торабыз. Рәсәйне күрәбез инде. Быел май аенда Төмән якларында булып кайттык. Менә үзеңнең белән инде концерт оештырасың килмиме? Аерыласың килмиме Ринат Әхмәтуллин? Әлегә Иртәме әле? Әлегә иртә әле. Әле Ләкин андый куркыныч бар. Куркыныч бар. Андый куркыныч бар, хыял бар. Хыял бар. Башта иртәбез, тормышка ашырга әле иртәрәк әле. Аңлашылды. Аңлашылды. Син бит әле бәйрәм мәҗлесләрдә алып барасың икән. Уйын Алабыз инде шунда. алып баргач алып кайтасыңмы син? Вакыт Вакыт белән кайчагын алып өстәп кайтасың. бирсәләр. Нәрсә белән аерылып тора синең алып бару? Яисә син менә традицион алып барасыңмы? Милли күңелле туй. Үзебезчә татарча инде. Артык әйберләр белән. Ю аңлыйм. Нимә алып бармаганың? Тиге Марышада кыстырып. Марышада кыстырасың. Әйе, вакыт белән Марыша җырлап җибәргән магу. Әйдә бер куплет Марыша җырлап. Ул бер Марыша җырлайды мин бәләгә шакта. Аңлаганымча, Ринат абыйның Тукта яңгыр җырының тәрҗемәсе ул Марыша телендә. Яшә. Шуларга килеп чыга ул. Әйдә җырлап сөйлә. Йыржы йырыш, шимбаким, майжетаем, изи готсин киратим, молан тыйлыта шонын чаним бәким, майжет нөринам елыдеш. Әлебездән йолдызлы алашып синизә Марыша җырлаганнары юк иде, шәп булды бу. Нәрсә турында бу җыр? Сәбәптә нәрсә турында? Менә шул Тукта яңгыр дип беләм инде мин аны. Яңгыр яумый. Син тәҗрибәсен белмисеңме ни? Бәлки син сүгерүсез җырлагансың. Юк, сүгенә түгел, аны җырлыйлар, марылар үзләре дә. Әйе. Әтиң турында сүз башлаган идек. Гаиләң белән дә таныштырып үтәбез, караш. Кемнәр үзең генәме син гаиләдә? Гаиләдә без икәү, бер туган сеңлем бар. Әле 6нчы классны бетерде. Исеме Ләйсән. Яни инде минем теш врачы булып эшли, яни исеме Ләйлә. Әби бабаларым бар, Аллаһка шөкер. Әтием. Тулы гаилә, Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Сен саулар, тәртип барда. Ничек карыйлар синең клибың? Матур булган. О, инде аңа бик зур вакыйга иде инде безнең гаиләдә. Әйе, дөресен генә әйткәндә. Әтигә әзерләндек. Әтиң күрсәтүче биреп бетерсәләр, менә Siz bulğan әби әйтә. Әтине ди хәзер туталап, Фәрхәткә ошаган кеше төшкән ич монда дип әйтелгән мөгезләр ди. Әйе. Әтине төшерде бер кеше уйламаган иде. Яңарак кына өйләнү дип исемләгән җыр тәкъдим иттем. Өйләнү үзең ничек өйләнергә башлы күздә булырга җимисең әле барманда горизонтта берәрсе. Өйләнеп кем бәхетле? Bu tamadan siz. Bu мәҗлескә бару siz өйләнеп кем бәхетле булган. Инде кайчагында карында өйләнүчеләргә әйтәм, ей Аллам. Рәхәтләнеп камыт киеп. Шулай да ничә яшьләрдә өйләнергә уйлыйсың? Йөргән кыз бардыр бит инде. Йөргән кыз юк. Әлегә Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Әлегә ялгыз. Әлегә эштә генә син. Эштә генә. Әлегә вакытта аякка басырга кирәк. Аякка басып, Аллаһ бирсә, бер 30лар тирәсендә дип бирим инде. 30лар тирәсендә. 30дан соң өйләнәсе килми башлый бит ул. Сен аны белмисеңме? Тагында бетрәкме? Үзеңгә болай да рәхәт икән. Үзеңгә болай да рәхәт икән. Ярый, Булат, әфәрин, biz синең белән рәхәтләнеп, көлешеп, сөйләшеп утырдык. Мондый тапшырулар бик сирәк була, шулай да була, шундый ачык кешеләр белән аралашу үзе бит ул бер рәхәт. Нәрсәләрне турында сөйләшмәдек. Сугада, шумда, Марыша җырладык, бик кырлатый фразаларда килеп чыкты. Без дә моны истә калдырыбыз, Алла бирсә. Киләсе очрашуларга хәтлек һәм дә репертуарың зурайсын. Үзеңнең хыялыңа ирешергә насыйп булсын. Әйдә безнең тамашачылар белән саубуллаш. Булды, рәхмәт. Менә булар гына әйтте була. Исәнми булыгыз. Яратып яшәргә насыйп булсын. Киләсе әйдә монда бер камера. Киләсе очрашуларга хәтлек исән сау булыгыз. Йолдызлы алачыкны янәдән карагыз һәм Булат шикелле. Bitti.